tumekwisha kusema maamuzi, masuala ya maamuzi. Unapoamua jambo fulani au unapofika kwenye moment akili yako inajikita inajiuliza nifanye nisifanye, kumbuka hapo nyuma kuna mtu katoa unabii fulani kwamba kitu fulani kitokee katika miaka kadhaa. So unapojikita katika maamuzi yako, inatakiwa ujiuliza, unapojihangaisha katika maamuzi yako, pengine au huenda wewe ndio ukatumika kama kuwa daraja la kufanya mtu fulani kutimia. So maamuzi ambayo yanakuja au mawazo yanakuja mbali kwamba uamue kitu fulani ufanye, au uamue business fulani nifanye, au uamue niende sehemu fulani nifanye, au niamue nipite njia hii fulani nifanye. Pengine kuna nabii kashatoa unabii kwamba katika eneo fulani kwamba shida wanaopitia eneo fulani kwamba panapo mwaka kadhaa ile eneo ile shida itaenda kuisha. Na sasa wewe unapokuwa unajikita unapokuwa unajiuliza, huenda ni wewe ambao umekwisha kutabiria utaenda kuitatua ile shida mara pale. Kumbuka sasa wale wana wanne wa Koma ndio waliitatua ile shida ya njaa ya Samaria nzima, na walikuwa hawajui kama wenyewe ndio wanaweza kutumika kama njia ya kutatua ile shida ya wakati ule. So keep on mind that maamuzi au keep on mind that unapoamua kitu, amua kitu, haijalishi kwamba kitakuwa affect kwa namna gani, haijalishi kwamba kitaya affect mazingira ya rafiki zako kwa namna fulani. Pengine wewe ndio utatimiza unabii wa nabii fulani ambao umekwisha kunena. Wale wa Koma wakatimiza unabii wa nabii Elisha, wakautimiza wale wa Koma, na walikuwa hawajui totally kwamba kama nabii Elisha katabiri kwamba panapo mwaka kadhaa, panapo siku ya kesho kipimo cha unga kitauzwa kwa bei nafuu na watu wataweza kuafford. Walikuwa hawajui hicho kitu kwamba nabii Elisha kashakwisha kutabiri. So unapoamua kitu fulani, amua bila kuangalia kwamba rafiki zako watafektiwa kwa namna ipi, au bila kuangalia kwamba ndugu zako watafektiwa kwa kitu kipi, au bila kuangalia kwamba wewe binafsi itakuingiza katika hatarishi gani. Unapoamua jua ya kuwa kwamba au inakubidi utambue unaweza kutumika kuwa kama daraja kukamilisha unabii wa mtu fulani. Nikutolee mfano kwamba unaweza kuwa katika eneo fulani, for example po Dodoma, afu maybe unakaa Kigoma, umeona? Maybe Kigoma kuna somewhere kuna changamoto unapitia, umeona? Kuna changamoto unapitia. Upo Dodoma hapa, and then after kuna nafasi zinaweza zikatoka mbele hapa. Upo university unasoma, au upo una business yako kubwa hapa Dodoma unaifanya, lakini kule Kigoma ikatokea option nyingine yote ambayo inakulazimu uende kuifanya. Sasa maamuzi yanakuja pale, uache hii biashara unaoifanya hapa Dodoma au uende Kigoma kule. Lakini kule Kigoma ambapo unakaa au kule maeneo unaokaa, huenda kuna shida ambayo wanahitajika watatuliwe katika kipindi, na huenda wewe ukienda pale ndio unatumika kama kuwa chanzo cha kutabiri. Na huenda wakazi wa pale Kigoma wamekwisha kutabiriwa na mchungaji au apostle au prophet amekwisha kuwatabiri kwamba panapo miezi 6 ijayo shida ambayo mnapitia itatatuliwa. Ndicho kilichokuta watu, ndicho kilichokuta wale wana wanne wa Koma. So walijikuta wametatua shida ya Wasamaria wote kwa sababu tu ya maamuzi wangekwisha kuyafanya. Narudia tena kusema maamuzi ndio yanaleta effect kubwa kwa kile ambacho unakiomba. Nadhani hapo tumeelewana zaidi. Ni Mwalimu Simon Maige, tuendelee katika somo lingine la maamuzi.